utemeljeno vijekovima, a dokaz za to su i veliki broj stećaka, od kojih je velika većina zaštićena zbog značajne historijske vrijednosti. Ubosko je staro više nego što su stari ovi steći pred kojim stojimo. A sami geološki procesi su izdefinisali i samo ime po pretpostavci, jer je sama geologija stvorila tu formu takozvani ubala, po čemu je najvjerovatnije i Ubosko dobilo naziv kao Ubosko. Pisanih tragova imamo od 1445. godine. Kad se prvi put? Prvi put se prvi put u pisanoj formi, a sad u predanjima ono datira poprilično još iza toga. Da. A ako ćemo hronološki, onda bi taj materijalizam predstavili ovim nekakvim nekropolama. U Ubosku postoje 4 nekropole. Ovo je jedno od najvećih i zove se Pod Dubom. Jutro smo bili tamo na nekropoli Grebuša, gdje je bila i porušena crkva, vidjeli ste, odnosno oborgana ili srušena sama od sebe, vremenom. I ima još 2 lokaliteta, jedno je ovdje dole na jedno 500 metara, to je Ljeljen groblje, i jedno gore crkvina, takozvana crkvina, gdje ima jedna gomila, i pretpostavka je da je ta gomila nastala od rušenja te nekada postojeće crkve. Ono što je zapisano i što istorija pamti, mi znamo otprilike 41 pleme ili rod koji je nastanjivao ovo selo. Otprilike te migracije i migracijski procesi su vremenom tekli kako su tekli. Ono što mi znamo, otprilike do dolaska Turaka živjelo je tu neko stanovništvo po svojoj prilici pravoslavne vjeroispovijesti, jer se vidi sa stećaka da je to ta ornamentika. Sadašnji stanovnici ovoga Uboska su doselili 1760. godine. Njihovo putešestvije je malo duže. Otprilike onako kako sam ja mogao da dokučim, jer sam pisao nekakvu knjižicu oko sela Uboska, i ono što sam mogao da dokučim jeste da su oni otprilike svi negdje sa sjevera Hercegovine u vremenu cara Dušana kretali se za njegovim pohodima prema jugu i pri najezdi Turaka vraćali se opet ovamo progonjeni praktično. Tako da je to kolanje po toj zemlji Srbiji, kako li bi rekli, ondašnjoj nemanjičkoj zemlji. I nisu se nastanili prvo tu. Prvo su došli kod Nikšića u jedno selo tamo, pa su prešli na Petroviće sa drugu stranu Trebišnice, i onda su prešli rijeku u selo Mirlovića. Odatle u selo Hrasno, koje je jedno 15 km odavde, i iz Hrasna su doselili ovdje 1760. godine. Prvo prezime koje je doselilo ovdje su Banđuri, a od 1760. Drugo prezime ili pleme su bili Đoge 1770. godine. Poslije su počeli nakon 10-20 godina doseljavati druga plemena: Bukvići, Mičete, Žarkovići, Komadi, Medani, Ćukovi, gore Bogdanovići i došlo, samo je ta pleme došlo oseljeno apsolutno pred iseljenje 1929. odnosno odlazak na Kosovo i Metohiju zarad učešća u Prvom svjetskom ratu i formiranja granica Srbije.